Dit is vir my so lekker om vanoggend met Nicolette Schwartz te gesels. Sy is die kategoriebestuurder vir suiwel by die IMCD Suid-Afrika. En ons fokus 'n bietjie op die beoordelingsproses van Suid-Afrika se suiwelkampioenskappe. Nicolette, baie welkom by Grootplaas. Hallo Mia, baie dankie dat jy my op die program het. Ag, dit is so lekker om met jou te kan gesels. Mense is altyd nuuskierig en wil weet hoe werk hierdie beoordelingsprosesse. So, hoe was dit vir jou om as 'n beoordelaar deel te neem aan die 192ste Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe? Sjoe, dis 'n mondvol. Ja, dit is 'n eer om as beoordelaar gekies te word. Jy word uitgenooi om by die suiwelkampioenskappe te beoordeel op grond van bedryf, ervaring, sensoriese ervaring en kundigheid in die suiwelbedryf. Almal van ons in die bedryf sien uit na hierdie 3 dae, as ook die kwaliteit toekenningsgeleentheid. 'n rekordgetal van 1110 produkte van 77 Suid-Afrikaanse suiwelvervaardigers het oor 3 dae by Enkes in Durbanville meegeding om die aandag van 103 beoordelaars tydens die 192ste Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe. En wat vir my uitgestaan het, was die belangstelling van die bedryf. Dit was die deelname, die kwaliteit van die produkte wat ingedien is, die verskeidenheid aantal inskrywings en die nuwe produkklasse. Dit alles is 'n aanduiding van innovasie en groei in die bedryf. Dit was 'n wonderlike dag. Ek het net op die een dag beoordeel, maar ek het hoor dit was wonderlik die 3 dae met roomys en die kaas ook, ja. Ag, ek kan dink. Nou, as jy moet terugsit en dink, wat is die belangrikheid van 'n kompetisie soos die vir vervaardigers wat inskryf, maar ook vir die suiwelbedryf as 'n geheel? Hoekom maak dit so impak? Ja, die kompetisie is belangrik vir vervaardigers, aangesien hulle die geleentheid kry om daar huidige sowel as nuwe produkte tentoon te stel en konstruktiewe terugvoer van die beoordelers te kry. En gee 'n aanduiding van hoe goed die produk is, wat om te verbeter en laat die vervaardiger toe om daar produkte met ander in dieselfde klas te vergelyk. So hierdie kompetisie moedig ook die geleentheid aan vir nuwe beoordelaars om die paneel aan te sluit, wat belangstelling, opgewondheid en nuuskierigheid in die suiwelbedryf skep. Ja. En op sy beurt 'n opvolgplan vir nuwe of komende talent geskep wat die toekoms van die suiwelbedryf verseker. Ja. Daar was 20% van die beoordelers het vanjaar die eerste keer beoordeel. Dit was fantasties. Ja, ek kan dink, dit is so opwindend. Ek dink as ons ook kyk na hierdie kompetisie en die impak wat dit vir die publiek ook. Ek meen, dit is insiggewend, dit vertel vir mense van uitnemende produkte wat daar in die mark is. Hoekom is dit belangrik? Hierdie kompetisie gee erkenning aan uitstekende suiwelprodukte met 'n goue kwaliteitmerk vir almal om te sien. So, dit is 'n gesogte toekenning waarna alle vervaardigers streef. En die Suid-Afrikaanse suiwelkampioenskappe sluit 150 verskillende klasse vir kaas, yoghurt, melk, roomys, botter en ander suiwelprodukte in. So die klaswenners word as SA kampioene bekroon. Produkte van uitsonderde gehalte wat 'n minimum internasionale punt telling behaal, kon die gesogte kwaliteitmerk van uitnemendheid ontvang. So die hoogste toekenning is in die suiwelbedryf. So die produk met die hoogste algetal punte word as die produk van die jaar aangewys. En almal wag vir daardie moment. So. Ja, ek kan dink, wat spesifiek van hierdie het julle as 'n maatskappy oortuig om deel te neem en hierdie kompetisie te ondersteun? Wat het julle opgewonde gemaak? Ja, so IMCD Suid-Afrika se 3 jaar vennootskap
in samewerking met DSM Firmenich met Agri Expo vir die suiwelkampioenskappe was een van daardie projekte wat jy kan nie ignoreer nie. Agri Expo as die organiseerder altyd of elke jaar baie professioneel aanbied, die projek al vir jare lank gevestig is. Agri Expo is 'n nie winsbejag landbougenootskap is met lede is wat dit namens die bedryf aanbied en dat die bedryf dus ook eienaarskap en verantwoordelikheid daarvan moet neem. Bruiten en sy span doen wonderlike werk en ons in die bedryf is dankbaar vir julle. Vertel vir ons 'n bietjie, wanneer gaan die wenners nou aangekondig word, maar ook waar sal kykers dit kan sien? Ja, so jy kan dit sien op die webwerf. Dis www.dairychamps.co.za en al die verlede jaar se wenprodukte is daar beskikbaar. En vanjaar se wenprodukte sal op die 8de April by die Suid-Afrikaanse suiwel toekennings aangekondig word en daarna op die webwerf beskikbaar wees. So ek wil net sê, almal moet net onthou om die kwaliteit goue merk op jou gunstelinge suiwelprodukte te soek. Nou Nicolette, ek dink as ons bietjie wetenskaplik begin gesels, waarna presies kyk mens in 'n beoordelingsproses soos hierdie? Is suiwelprodukte nie net maar suiwelprodukte nie? Waarna kyk julle? Ja, hulle is definitief nie net suiwelprodukte nie. Ek dink mense dink suiwel is net melk en dis nie dis baie meer as dit. As ek 'n bietjie kan net sê, ons moet baie dinge beoordeel, soos taste, texture, jy weet hoe die produk lyk, die geursel, alles, das baie dinge wat ons moet doen om punte te gee vir die produk. So dis baie interessant en met al van ons ervaring in die bedryf, dis interessant ook, wat jy weet wat die bedryf kan doen, maar met 'n kompetisie soos hierdie, nuwe dinge kom uit hierdie ding en dis baie goed. I think just if I can say something in English about the science of dairy. Nutrition science has shifted. It shifted its focus, to whole foods. And dairy as a whole food is greater than the sum of its parts. And the unique interaction of nutrients within dairy is referred to as the dairy matrix. And it's responsible for its many health benefits. So, like I said to you, dairy is not just milk. Yes. I mean, we can do so much with dairy. We can turn it into incredible fermented products, creamy products, flavored products. We can use it in all occasions. And behind it is a science that is absolutely incredible. It's one of the second biggest areas of science studied is dairy science. And now that we are working on all these new studies and a lot of information has come out on the dairy matrix, we in the dairy industry are very excited because we know that the dairy industry can just become more innovative, more interesting and grow. And I'm also sure that there's ongoing research being taken place and being done by scientists because the potential is so big. Am I right? Yes, absolutely. There's so much focus on dairy. Also dairy can be sustainable. We have to look at all of these things because it's good for you, it's got health benefits, and we can innovate to our heart's content, really. And, it's something that we can study for years in the future. And we just want to capture our young upcoming talent, our food scientists, and really convince them to study dairy science and get involved in the dairy industry. As we need a succession plan, we need people to, just invest their time and expertise into the dairy industry. What would you say are some of the biggest challenges when it comes to the dairy industry in South Africa?
I think, we have to work with cost always. I mean, that's just something where we need to make it affordable so that all of us have access to really good dairy products. So that's something everybody's working on all the time, to give someone the opportunity to have a great product that's good for you. I think that's one of the major challenges for us, but also, in terms of protecting our dairy industry, because we have all the plant-based alternatives coming into the market and views are changing, and we have to provide science to show people where the dairy industry is going, and that we are great and we are a whole food. We've got milk is just milk. Yeah. Plant-based milk is 5 ingredients. So, even though plant-based is always there for good reason, every product that's developed on the market is for a reason. I still think dairy is something that is, it's, let's say, a homegrown whole food, and it's great for everybody. Even if you're lactose intolerant, there's options. So dairy is absolutely one of those foods that everybody can enjoy. Lastly, I just want to know from you, when we look at a competition like this, what is the key to its success? Because it's been going on for so many years. What is the key to success? I think a competition like this, first of all, Agri Expo does an excellent job. It's been years and years of well-organized, it's really well-organized. Yes. It's a lot of work, and a lot of customers have to get all their products to the venue. We have to keep the cold chain. We have to make sure the products are, good when we taste them. So that's really, really important. So Agri Expo does a great job of this, and we have a lovely venue to do it in. And I think besides that, though, we need great sponsorship. Agri Expo being a non-profit, we need to bring money from industry into the dairy industry so that we can have these events. So I think all of us in the dairy industry, the companies that can, there's a lot of us that sponsor the Quality Awards or, the Dairy Championships. And I think that's so important that we continue to do so that we can, also you are involved and you want to be accountable and you want to be responsible and be involved in growing the dairy industry. So I think that's important. And of course, at the end of the day, we need interest. We need to create interest and, keep the interest of our customers and the dairy industry. So yes. I think those are the top 3 things that are important. Nicolette, dit was wonderlik om met jou te gesels. Dankie dat jy so mooi probeer en so mooi Afrikaans gepraat het. Ek het probeer. Ek waardeer dit. Ek hoop jy het 'n mooi dag en baie sterkte met hierdie ding wat tot einde kom. Baie dankie. And thank you to everybody for listening to me in Afrikaans. And have a lovely day. Thank you.